Veliki pozdrav, dobar dan. Danas pričamo o brisanju juzera na PlayStation 4, naravno PlayStation 4 Pro i Slim konzoli, podrazumeva se. Zašto to radimo? U slučaju da, recimo, prodajete konzolu, a ne želite da obrišete sve sa konzole, jedna od opcija, tačnije, je brisanje jednog juzera. Samim tim, oni drugi juzeri neće moći da koriste igrice koje su vezane za taj juzer koji ste obrisali. Ili jednostavno želite da obrišete juzer bivšeg dečka, bivše devojke, šta god. Postoji milion razloga, ali eto, krenimo redom. Dakle, video kako da obrišete juzer sa PlayStation 4 konzole. Eto nas u PlayStation meniju. Kao što vidimo, ovdje imamo dva korisnika, ili dva juzera, korisnik 2 i user 1. Hoćemo u ovom slučaju da obrišemo ovog korisnika 2. Da bi to uradili, za početak ući ćemo u user 1. Ovdje je glavni meni, mi idemo u settings, dakle u podešavanja, ulazimo tu naravno na X, ili koji vam je već glavni taster za ulazak na vašoj konzoli, po defaultu je X. Idemo na login settings, to je ova opcija ovdje, ući ćemo tu dakle i ovdje imamo 4 opcije. Mi idemo na četvrtu, a to je user management. Dakle, ulazimo tu. Ovdje imamo dakle, dve opcije, create user i delete user. Prva, dakle, da se napravi novi korisnik, novi user, i druga da se obriše postojeći sa konzole. Mi idemo na ovu drugu, delete user, ulazimo tu i ovdje biramo kog korisnika zapravo želimo da obrišemo. Kao što smo rekli, brišemo korisnika 2, obeležit ćemo ga, stisnut ćemo X, ovdje nas upozorava šta, kako, gde, mi idemo na delete, pita nas da li smo sigurni da želimo da obrišemo, da, dakle idemo na yes, i sačekat ćemo par trenutaka i korisnik je obrisan. Sada ćemo se vratiti par koraka unazad, čisto da proverimo da li je sve kako treba. Ovdje ćemo držati dugo PlayStation dugme. I ovdje ćemo na opciju Power otići na opciju Switch User. I kao što vidite, ostao je samo user 1. Dakle, uspešno smo obrisali drugi nalog. Eto, vidjeli ste kako izbrisati juzera na PlayStation 4 konzoli, dakle ništa komplikovano, za vam je potrebno nekoliko minuta. A vi ako do sada niste, obavezno zapratite ovaj kanal, imate još dosta zanimljivih videa vezano kako za konzole, PlayStation 4, Xbox, PlayStation 3, tako i za kontrolere i njihovu popravku. Dakle, mnoge stvari možete završiti sami, sitne stvari oko recimo popravke kontrolera. Također imate video kako da prepoznate kopiju u odnosu na original, sve više kopija napominjem, dakle obavezno pogledajte video kako prepoznati DualShock 4 kopiju. Također imate još dosta zanimljivih videa koji nisu vezani za tematiku PlayStationa, svakako pogledajte i ponavljam, zapratite kanal, a mi se vidimo u narednom videu. Pozdrav!